Nibyo twinjiye ku butaka bwa Ukraine ku isibaniro ry'imirwano ikomeye nubwo ubukonje bwo bukomeje kwiyongera. Ntabwo ibitero by'Uburusiya byo guhana inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi byigeze bihagarara. Ikindi kibaye ni ikintu gikomeye nyuma gato ngo yuko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping akandagije ibirenge bye ku butaka bw'Uburusiya kwa perezida Vladimir Vladimirovich Putin. Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegetswe na Joe Biden yongeye gutekereza kwambutsa indege zayo z'ubutasi ku mpaka w'Uburusiya ku nyanja Baltic, ariko ibyo Su-35 ndege y'intambara igisirikare cy'Uburusiya yazikoreye biteye ubwoba. Uraza kumenya byinshi bikomeye. Ni mu gihe kandi ku kibuga cy'imirwano itoroshye yazindukiye ku mbibi za Odessa na Kherson ku butaka bwa Zelensky mu gice cy'amajyepfo y'iki gihugu. Ni nako kandi ku rundi ruhande hari igihugu cya mbere cyemeje ko kiteguye guta muri yombi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ushakishwa na ICC International Criminal Court ku byaha ashinjwa byacuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo gukomeza kwanduza izina ry'uyu mutegetsi mukuru w'Uburusiya. Ikaze mwese kuri izi page zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Twinjiye ku munsi wa 391 w'intambara igezaho rukomeye ugereranyije nuko amakuru ava ku mirongo y'imbere ku rugamba ameze. Amakuru y'ingenzi kandi akomeye yatangajwe n'ubutasi bw'Abarusiya byavuzwe ko nyuma yuko amakuru amaze kumenyekana ku isi ko perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yageze ku butaka bwa Moscow mu ruzinduko afite kugeza ku itariki 22 z'uku kwezi kwa gatatu. Amakuru akigera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ngo yahagurukije zimwe mu ndege zayo za bombardier B-52H zindwanyi, ariko zinafite ubushobozi bwo gukurura amakuru y'ibiri kubera mu birometero byinshi ku butaka. Amakuru y'ubutasi bw'Abarusiya avuga ko izi ndege ziri kugerageza kwambuka umupaka w'Uburusiya ku nyanja ya Baltic mu gice cy'amajyaruguru, ariko mu buryo bwihuse kandi bukomeye. Radari z'Abarusiya zahise zibona ibyizo ndege ebyiri z'Abanyamerika za B-52H, maze indege yo mu bwoko bwa Su-35 y'Uburusiya ihagurutswa mu buryo bwihuta ijya kugota izo ndege, izimishaho urufaya rw'ibiturika bihambaye nk'uko amakuru ari mu kinyamakuru cyegamiye ku butegetsi bw'Uburusiya Novosti abitangaza. Ariko kandi bamwe mu masesenguzi n'abakurikirana hafi bakavuga ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifitiye ubwoba Xi Jinping w'Ubushinwa uri mu ruzinduko rw'akazi mu Burusiya aricyo kintu cya mbere cyari gihangayikishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari igamije kumenya byinshi bikomeye ku byo perezida Xi Jinping yaba yinjiranye muri iki gihugu, birimo kuba yaba yinjiranye indege amagana z'umusada ku Burusiya bukomeje gukubita inshuro abo mu burengerazuba bw'isi mu kirere no ku butaka bwa Ukraine. Gusa abasesenguzi bakavuga ko Xi Jinping, umugabo utuje ariko uyoboye igihugu cy'igihangange mu bukungu ndetse n'igisirikare, yaba nta kintu yinjiranye mu kirere cy'Uburusiya, dore ko hari byinshi biri hafi kuganirwaho hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya nk'uko amakuru yavuye mu kiganiro aba bategetsi bombi bemeye gushyira ku karubanda, bagaragaza ko igihugu cy'Uburusiya n'Ubushinwa bifatanyije bigiye gukemura ikibazo kiri ku butaka bwa Ukraine, yaba mu mahoro cyangwa se mu ntambara, mu buryo uburengerazuba bw'isi buzumvikanaho. Ari naho andi makuru yavuze ko Uburusiya bwamaganye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu byagize uruhare mu kohereza intwaro ku butaka bwa Ukraine ko bidashobora kwivanga mu buryo bwo gukemura ibibazo by'Uburusiya na Ukraine. Bikavugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ishaka kugira ngo ibiganiro bigamije amahoro ibigiremo uruhare, Uburusiya bwayamaganye ku mugaragaro. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande imirwano yo igikomeje ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru y'ikinyamakuru Belarus Partizan muri iki gitondo avuze ko imirwano ikomeye yabyukiye ku mupaka wa Odessa na Kherson, aho abasirikare b'Uburusiya bamaze gucakira mu gace ka Kherson babuzaga umusada w'Abanya-Ukraine bari muri Odessa bashakaga kwambutsa mu gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba bwa Kherson mu kujya gutanga inkunga ku basirikare basa n'abagotewe muri iki gice bitewe nuko babuze aho banyura bigendanye n'amato y'intambara y'Uburusiya akomeje kubajugunyaho misile bakanga kwerekeza mu cyerekezo kiri imbere yabo kuko batinya ko ubwato bw'intambara bw'Abarusiya bwaba bubabona neza bukabashwanyaguriza icyarimwe. Ari nayo mpamvu uyu musada w'Abanya-Ukraine wavaga muri Odessa ushaka kwinjira mu gice cya Kherson kirimo abasirikare ba
Ukraine batambamirwa na operasiyo zikomeye z'Abarusiya zari zamaze kumenya aya makuru nk'uko ubutasi bw'igisirikare bwabitangaje binyuze ku rubuga rwa Telegram rwa Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya, aho bavuze ko ibitero bikomeye kandi bigikomeje muri Odessa na Kherson ku mupaka uhuza iyi migi yombi mu rwego rwo kubuza umusada kujya gutera ingabo mu bitugu. Abasirikare ba Ukraine basa nabisanze mu ruziga rugoswe n'abasirikare b'Uburusiya. Gato duteye umugongo inkuru ziri kubera ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine, indi nkuru twinjiye muri diplomasi. Igihugu cy'Ubudage cyatangaje ko cyiteguye guta muri yombi Perezida Vladimir Putin utegetse Uburusiya, mu gihe uyu mukuru w'igihugu cy'Uburusiya yabakandagije ibirenge bye ku butaka bw'iki gihugu cy'Ubudage. Ni amakuru yemejwe na Minisitiri w'Ubutabera w'Ubudage Marco Buschmann mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru Bild kiri mu bikomeye byandikirwa muri iki gihugu cy'Ubudage. Yagize ati Putin naramuka yinjiye ku butaka bw'Ubudage buzamuta muri yombi, hanyuma bumushyikiriza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rurirahe mu Buholandi. Niteze ko ICC izahamagara Interpol, polisi mpuzamahanga, vuba ndetse n'ibihugu bigize, hanyuma ikabigezaho ubusabe bwo guta muri yombi umutegetsi w'Uburusiya. Mu mpera z'icyumweru gishize twabibutsa ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwasohoye impapuro zo guta muri yombi umutegetsi mukuru w'Uburusiya Vladimir Putin, rumushinja kugira uruhare ku byaha by'intambara byakorewe ku butaka bwa Ukraine n'ibyaha urukiko rumushinja kugiramo uruhare kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize ubwo ingabo z'igihugu cye zashozaga intambara ku butaka bwa Ukraine. Itangazo urukiko rwasohoye ku itariki 17 z'uku kwezi kwa gatatu y'umwaka 2023 rivuga ko urugereko rwa mbere rw'iburanisha rya kabiri rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwasohoye impapuro zo guta muri yombi abantu babiri bakekwaho gukora ibyaha by'intambara ku butaka bwa Ukraine, Vladimir Vladimirovich Putin na Madame Maria Oleksandrovna Belova utegetse komisiyo ishinzwe kurengera abana mu Burusiya. Umutegetsi w'Uburusiya Vladimir Putin ashinjwa kugira uruhare ku cyaha cy'intambara cyo kuvana abaturage cyangwa se abana no kubatwara mu buryo butemewe n'amategeko nyuma yo kubavana mu bice byigaruriwe muri Ukraine bakajyanwa mu Burusiya. Oleksandrovna uregwana na Perezida Vladimir Putin ni Umurusiyakazi usanzwe akuriye komisiyo ishinzwe uburenganzira bw'abana mu gihugu cye. Uyu mudamu ashinjwa kuba umucurabwenge wo kuvana abana babarirwa mu 2016 ku butaka bwa Ukraine bakajyanwa mu Burusiya. Gusa we ahakana ibyo birego, avuga ko ibyo yakoze ari ukurokora abana b'abanya Ukraine bashoboraga kugirwaho ingaruka n'intambara. Gusa abandi basesenguze bakagaragaza ko ibi byose ari propaganda ndetse n'ibirego byacuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwanzi wa mbere wa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, kuko akomeje kubabiza icyuya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bikavuga ko ibi byaha byacuzwe mu rwego rwo gukomeza gusiga icyasha izina ry'uyu mutegetsi w'Uburusiya Vladimir Putin no kumwangisha ibihugu by'amahanga. Gusa amakuru abasesenguzi bakuru bakibaza igihugu gifite ubushobozi bwo guta muri yombi umutegetsi mukuru w'Uburusiya. Abasesenguzi bati nta gihugu gikomeye mu isi gishobora gutinyuka gukora ibikorwa byo guta muri yombi umutegetsi w'Uburusiya keretse bari gushaka gukirigita ubushobozi bw'igisirikare cy'Uburusiya. Naho ibindi byose byacuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo bizigira bishyirwaho, n'uburyo bwo kugira ngo bamushyireho igitutu agabanye ibitero akomeje kubagiraho ku butaka bwa Ukraine. Ni byinshi cyane bikomeye ku ngingo zitandukanye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Asante sana.